Ebusiafo mi mo bibi akwaba e de by emergency Ghana TV so na ebusiafo die nti ayendi Father's Day anase ye mano emfa Father's Day enye special day mfa mo ho ne se papa fonu binum enyo masede ebimu deny ne ehun gikaye eninti na mo fanu binum so aye o madwen se do Father's Day ya omo nkan mpo na o ma celebrate e de ama papa fonu Ernesto ya mensaka wo fidie ma se ne die ye nua baby e de na sem abeda na ya e wo Sompa TV na sem o de bae ne se ne papa aka kire ne se onye ne ba abofra no enkonko bisa ne maame saman ananse ne maame wo samado se wan e na ne papa enti lady no e de aba be pemu e wo fidie ma se die ya moa no esansa sema ne papa e ka ne die ono de onji ntumu enti ebusiafo ye nsem enye nko tie mu nsem emana so hye so be subscribe na wa like na wa drop comment no so comment section ho kame ho ne hwe video no Mike nisi so Mami azai ba chwe ya de radio ase ne efre o sai Sompa FM amade akuma na say I'm alive I'm a heart enya ne mam wasiri siri kakra na siri ya no wosiri ya nyiska o mi ade a eye free mi nya me to me bu yusu ti siri ya nso so eye free nti siri na bibia ni we besi wate se ne esiti ebia nya me na ne ho oden why ti sheden ni eni nkomo ama akoma na die nti na wi ai waduru ye nchen papa nti na mba o papa odu be ko Dubai Dabi. Osenye le ba ni mi bi woni mi. Nko asama no go bi sam ma me si woni be ma be na wo mi. No woni mi. Papa so ya wo mi. Dabi na ati say. Me papa. O so woni mi. Nya ne ba ni me. Nenna nsame ko honum. O si me ko chia no. Me dan ka so me won kokko. Me si me ko chia papa no. Me chia well, mommy said, and Minister Penny in the call. Papa, the Jason, I'm chancing da. Pacho and my bone chin, said and cocoa on them. And I'm me how I almost soon, me a lay almost soon. They send me to me, you may be a lay ben also. But for me, a lay bitch and be. Oh! And the Amton, I'm more pray. By trying. Oh! There be Sapa John, son on our air. Hey! Oh! Oh! Enti e form ya de na de wadu san pempen so no. Ba twan. Now ma me wen. Ma me wo kwa wunu. Oh! Yese oba tan ne nim ne ba ote ne ba yem kom. Me gidi se samre akoma ma me wo ho a ekebi a wontena ha danka se ne papa. Ese nyane enti die ba de bone be na watimi ayeti papa enu nti wo se nyane ba ne ho papa ndo chem si nyane ba ne me ko asama no go bi same ma mbe ma ko ne wo me na me wu wo ni sika hwem me wu de obeta adaka de asie me wo papa ne ka asem we na me so me akoma me nyinni papa akoma me nyinni se papa wa wo wa ba wiase ma me se me papa ne ka asa and then minister na eba o say adwuma no wankọ a bia plan be na dinti no wantimi ane mama me pese me hunu say Mary eye bone ben na ode ye wo papa wo kansem kesie isirawi ma anya ne bone bia o se mama ji ye boso so ni ekọ school nyina ye mama ye mienu mama na hwe na ode ekoto adwuma mu ne me pamade me nwa be ma ne so o ye fita adwuma no kra o wi adwuma se okọ akra oho no ye na adwuma me so ma me wi ni ma adwuma me wi na mpapa no me tena afi mpapa no be fa me ko akura ho no esi me tena akura ho no obehwe me obeto ma adwuma ne so me ko tena ho ba ya afi ni mpapa ni mua me e bi wo ha medidi a ade se ma me ne papa me na na be man e bia won na be ma misika ko to aduana na obe no aduane no amam bi edi na me na na de se de me sa mla nkoko ho no ne me pa adwuma ye nti yale ne me ton atadwe no so me ton a wan ton wonni customer hu ne ntam na aporo ne me bo kan me jaye ene me yale ne nti ama me so me jaye
Mbetina na me see da bo me me to ma adwuma ne so no o se woni me enya ne ba ne me kwa asama no go bisa me maame be ma ko ne ne wo me ne me maame ji e bo so na fe de wo hu si maame wuye mo papa na me se maame ni wo ne me ba wo na de na wo kasa kire me ana me maame ja wo na ya wo ya na to aka se me kwa asama no go bisa me papa si maame si be ma be no ne ne wo me no ana me so me dia bufuo etina fomburo me hu nyina asi onu so tini sika ma nipa enya ne kwate anu gbade a me frɛ me krom so bonu dua ana omo se no de ma anya ade enti me kwa pata ne de kwa himfi awo se gu agu me de kwa himfi nya botre wotena ase tena fom ro wo hu pa wo to ase bo wo papa ni mpon dua papa buru me esa de me to fom na ya ma me wuro me hu nyina ase me ma me ni wo biem nso no so se anya ne ba ne me kwa asama no ego bi sa me ma me be ma ko ne wo me so me ni sim papa ne wo de se me ma me ya wo ne ba ko pe wonu so wawu minister penin le di na ade wonu so wo ma akola na ya wo no wonu so na ehwe no de se wonu so ntimi fa me ko na bra bo mu nti wo se boa me na be adwuma me to aso no so woni me eno ane bro yi eno obro me wode de na bro wo wode aba na bro me ni me na mu nyina wo ho no me na ba na ma me wu yo no so wode pressure wu ye no no so wo obi ye se maame na chese nam ne so minim tan a ode tan wo maame because me tie wo nsem a wo kan ya Sompa FM maame no wawu se wo na wo tie ase nti eba ne san na hu ahin ne hu ntansa esa ba yire wo a wo tie ya kra isa mre yade na ba wa ye mobo boafo bi ani ba bia kan wo agya wo de ba ba wiase enti wo hwemu a edie be nti na wo papa se nya ne ba ne o se me maame ne me nana ji e bo so enu anti ai ana me maame sa chi ni tum me so me tie ase me maame so anchi na ntum me maame tie ase na na o ka sa asem no me so me bisa maame si mbapa wo chi ni tum ma na o se da bi o jan na ya ne ya enti no o ka sa na wo ne o yiri nya asem a eba ne sen ne kwasai emu nkwada emu ma Mary yade yi ba yi edi mfie sen ana ye de wo ya fa wo na wo me nua be ma ne so nti omu pe na kira kwan na ba me so ai ni mo be 12 years oh nti si a wedding mfie sen mo 22 oh nti wan kasa wo ko school ni duru sen because me we JHS enwa no me we na ma me de me ko to adwuma oh business so we kura ti mi churo bi me chulo bi na outcome no or results na te say me nya 22 enye bad nso aw awosia gumi sei enti wo papa na ya usapo ne ha nyina ne say ono maame wo manso enti wunya ne ba saa na asem ni nyina kire me enu pe mu ye mi enti mu mienu nyina ye hwemo maame na hwe sa ama manyinyin ti papa ne so papa no wo yire wa ware foforo oja maame we ka wa wale miensa eh so oba odo awale na kire woni na ti wasante a chi man kontin wo ne o papa em so oska ho oska oh na ne adenti na aden sebi obi de kura wote baabi kura na yetimi hia ne ye ne yie na ente se akwada a wankasa sebi wo be ma no ba wankasa wo reject no enti se sie ya wote wo ye se na owu a me amekọ akọtọ adaka ba besie abusu semsei bone ben na wo ba be yowo ya wo betumi adi ya wa me na dum pempen so adura ye ken abusuafo yanka no kura na Mary na asem na mu oya Mary awie ya asem wa ye ken emu oya enye owo dafo ya enkasa mre bi anka o ma mete ase na magima di se ensem yi mu arekosem ne nam so ama o ma me krampo awu agya no ke bia na oda wo o ma me we na wo fie sei ma me we ni me mo 18 din na ba ne se na atadwe na o se di enti na o ja ato atadwe kokko won ni rolo enu woni customer ye nto na yade yi krampo Sompa FM atadwe nyale ne ba e mama no ha pa ye se pro ni sa atadwe ni me nto bi mi so me to a efia meti me no an me de twa mi hu fa so bia me nya wo na me jaye na me ko mba pa so o mo me me sua adwuma no ono so o mo ame
na Mary adentina wa wonim se yade ye free wunua be ma so e na ba wo so na me ka se bi a wo maame no na o ma mpa kira kwan na na o mo de me ko sire mu nyina aha ye ko bi o mo se ya le ni free papa fi ya se papa ko fo ba bi no ya le bi no ja o ba ne ya na nsa no be fa maame jam le so o ba ne domain e na o ba nde twere yade ne domain no me se ye ka se generational cases real a ya na bi mu di agro se bibi ni wiase generational case obi betimi ayade bi ne adenhunu mi bi ato no so na afei enam nasefo so enti so obi tie yensa abre na ose ne mpai bosem wodi bedi agora me rofo ebi ni o me papa akofo oba bi eni ama nkoye wagya ne ya ye obo me papa dua nka me e ba ye be wo me da chinke fa me ho ben nanso hwede akwa o na ba ya kama Mary timanim yi wo ya kama ne ho ofe na nim dua nie sane ya hu ne kamera yi so yi ka kire me sane ho nyefe na nim dua da wo nanso hwe bra ne aba beto no ba bi afiri ba ye nipa obesoma ma nipa nyina so asomu bie no wono so na ate pragate ba bi a wadwodwo na bodwisem yi wo ba pese me no ka se maje di se one oba foforo na ti no oba na wona na se me ko no oba na ti bi chi oba no mo am no swale wo muawo bi chi amba pa 3 times and Mr. Penny sans ado ne mo asema aw asa no ojisu no bi sam Mr. Penny si akwa ba ne de ha na me si da pa cho fi amitim me tam na so fi ba ne so ha me so oji ne sika they say me yale te ma me nya adum me hu aduma amenye iti wa mo amene me sister sim met na kumasi ano ha da ma me eno o ka kire me si onimmi me ko asama no ko bisam me ma me be ma ko a ne wo me me free ni fi ho nko enti die ne ananti afiri ni pamu adu asama adu sese ne ye hwe ya papa nom no nso so a ya maami no mu a wono mawuo ye nkobusa wono mo ye papa ba bi a ebi mu nso nitema edu brebi se ya abusua na ya rehosem sebi me de ameka ne se nipa kra ye ni wo mo tete kwan ho kra ye hia wo a ye hu wo mo boboa wo mo enti etan no ya na efiri hin ne kodru sen ko wie sen na ya nkasa ya sini mu ma ya conclude the red pen siso se ye nhwe wo mo adanya ne ye ne wono mo maame wa asem ne ye ne wono papa wa asem enti me de me ne nka da. So because there is a thin line between love and hatred that ebusuafo and edu the generation Mary eti ya wo kasa you need to say ready ye ntem wen ebusuafo asem no areho Mr. Champon ansa ne be frɛ papa na bisa na no asem no ebi ana hintasem wo maame yi nsem wa wo kan yi bi emu ti da ho adi kakra kire ye na me de agemensem na ya won se empebebre no empenimfo etrase no wo mu se abusua bia woni haw abusua bia efie bia mu woni haw na efie bia nso so woni ginaye semo ya Kristofo semo ya debeyo efie bia woni ginaye na efie bia nso so woni haw na wo hwe maami ya Sompa FM wo mu wumi na wo ko nya so so miensa na wa ma na maami ne da busane ko se wo maami no papa na neti dabi o mu jaye na maami wo mu wari e wo se asa no bia meni me nua be ma ne pe e to tra se wa afo nya sa ba twan o mo tra se awa na na ya wo mu se dama esunsumu ene kata ne maso ena ya de no se ne wo onua be maso ena wo mu nante ya na ne de ko ne ba ono ai na che se wo mu so nante ya no ko se papa no a wo mu fie ena sa ya de wo se efri na ne ya mi ya ne se papa no wo kata so a wo de eche adum ne adu wo so wonim ba bi efre ba bi ya de yi efre enti wo mu akode ya na waka na se wo akode ya na waka na se but ade ba ko so se
akwa we say na wo fi no o beto pa ko o sa ko bi e be say ade ya ewo efie na so ebi no so aka fie no wo wo ade o de kan na ebi aka ebe ja sa ni nya ni say wo be pempanifo na wo nante ne a cho ekwan a wo be fa so ye wa hyper enye ni ya na boso ma ye ko twa ade bet asante wa duro ankasa so eti no papa na de ya wo ye sinye ne pa na ko de mo wu a wetu atoraka ediesem enye no kwa se wo hu akoda ya ofere akoda no etwa ne fie enso wa na wakofa aba eja wa na wakofa ko bana so ya oga ni ye nsum da ya wasi edu eja ya wasi edu eni betri ya pa akwa wo eni ba wo se handbag until say ye be DNA na DNA no e che se enye ne ba no eni wo twumu tan ya ne ba na akoda enti no mo mfela no ka se enye ne ba no ko bisa na ma wa asama do ne wo wa na mo sula ba mi ko wo ya se bo ko asama enti se ka ka se mo ya se kwa ko bisa na ma wa asama how ka ko hu ne he ne wabusa no enti papa no me o ka ne de ewura ko ko to yo mate mama aha ya o de aba empanifo ebe frɛ no ye frɛ no a se nye ne ba no wa ade ba ko ne be prove edi ani ene no afa no mu so mu anga sa dia o chi utare be tie ba mosem enti no abemra bebem ya de Mr. Champo we kra de ene ama mienu papa no bra wonim ba bi efiri ba ya akwa wie sei no ye hwe ne ye frɛ na chenche na etwan se ene ne kasa no pa wo fa ye na edru awia ye wadum ne phone no eno ase afre D4 pa na criminal direction no e twere kro na enkoto papa ya wo ahwani no enkoto ne so na wonu atwa ba ko mienu miensa na adwene ne beba fie etietia na ya wonu se na ye wo efida dem sorry swame no D4 pa eseti chene bi yare na wo twa graduate teacher no wo twa na D4 pa san yare you was an idea we ya entinka one metre video so no nka sada na ya me da se bi ase was say I don't have time I had the say wonya ensa ma me yo sa de bi se ma blanca sa yo me single room my friend internet say wotu we yade enti wuni akwanya pra say okoye adwuma bi okoye adwuma na amkoto atadwin ma ya lele ba okwan hu me ho ne ko paaye tadwin so ne metonwa ne metonwa epiwa prepaid mi le ko twia de meddi so hwede minya sister bi wo me say enso hwe no Mr. Champon se skani wo ho pa enso hwe be kwa akobɔ ni sei tam no skani de da bi ye wiemfo ya wo bo se de so wasene wo na aba ba yire wo nse nya obi ma na nsuaw enti Mary se si ya no aduro ya na wo sister ka ho asemi ya moto ne sei aduro no sister bi wo kwa obi pone so no wo so ya le me ya le ni bi na o kire papa bi o kom papa mu kurom no o so obi na to bi ama aduro no 5 anyumle bi amenu mienu 100 cedis so aduro ne sai pills mienu no ono mo sei anyumle bi mienu eteta so sei I was so 10 enti sachet ba ko so 10 enti sachet ba ko ne boy sei ba ko oblem 5 man 100 cedi no ablem 5 wa bro 5 enti e fa say sachet ba ko ye 20 cedis ba try enti na say wonu maduro na yade ne ya na emma ta drone me jan ni mi nya bi num bi me se ale na se na Sompa FM uja no medi say be busum mi ni timba mi sister hono oko kumasian aduro na bi wa nya bi no koto popro ba ta no me no ma anya duma aw nipa ba ko o ma me no papa afiri maja wo papa nso so obehwe akire so a wo se yade enti nya me ba ne wo kone konya no o ma me wa asama do no nkire obe makro ne chese ensem ni bi wo ho a edan ka ba betwon light sika betwon ensuo de ba betwon nia wo bedie dia wo benom nia wo behye ansa na wadro so a wo benom kra ma yade ya kwatwentwen so ama wani age kakra eno so a enti papa e wodidi wonom woda wodwen
e to da bia ya na yetiri mu odin dodo Mary ye behunu ne ebe ye no ye nya wo sa akwa Mr. Champon ka bi kire no na afi ni obeya na obeye wonye na dwen se obeboa akode na se ne ya na sompa enkomo esitie no wo kana sem se ya ne ade se bra obi kura adwen no dada timini ye se entomra ya bia next week mra ye beba next week nya mboa na nya emmoa edaka 1800 encheso obi betimi afa eduro ya wo encheso yete ha ena obi afa obi de ho encheso enti sene ya na wo ye no emsesa na abe ye no ama etiefo enhonomobo na ebeduru nesu na papa ne de won ka hyenkodu ebusia for me do bibi asiso jibe ma yekohwe video no eba ye no na ye mame ebie na no aka no kosi se ye be DNA test anase ye be DNA aye kire se abofa ne nya ne dia de onu ntimi mbie na no enka se onye ne ba because enam abofa wenti no ne mame kwa akwo no no to nananom e wonsie do abofra we hunti enti se akoba ne se abofra no ena etwa yale ena wo ne so na wa adwen se abofra ne nya oba de ndie yenyintu mo na moye emeja Father's Day wunti ho hwe unhu kwa se this month kwa ye wo mu kwa ye Father's Day na so anke ye Mother's Day month a ebusiafo anke ye nyemwa ma even yemwa month no mu kwa na eja ukọ social media so na package for mother, package for their mothers, package for their now so Father's Day aka 1 week unti ho hwe papa phone binum yama Father's Day eja wande obetia ne say Father's Day abandi Father's Day wo ewiase we mu esa say ade papa phone binum ye no enye nti papa ne die nsem no yeka wa ha se no eja yeka cho se ye no bekasa wa ji penie se ye no nkasa afedi edu so se ye feel dia why dwen se wonfa because of say ya le bie wo oba so nti no wo po oba na ka oyeye dia ga beka se ye meba nanso ya le wo ne so ne dia wo se enye oba enti se enne anase wande obehun se akolei ayeye da achi a ube gina baabi ebie wa no se mebeni papa phone bi ne yesremo abofra no oni obia ne maami ewueja nti as a father no de na ese woje ukwa na ese eja udi ntuma bo yem as a mother fa abofra no ne hu ne se abofra no hu se ne maami ne wo ne bibia ne wo na fa bo yem na bo abofra na zo papa ne de unye fatherly duty unye onsanso ye mother duty sinzo nka ho eba be deny abofra no papa phone bin ya ade ebi mu de omutimi ya ade ankasa omo atimi form ho eye maame de ma omo manom ebi mu nso de ende form ho nti papa de asem o kan kosi so obe DNA test na results na ba stress abofra ne nya ne de abofra no official bafo abofra ne de eye ne ba nti busuafo ye pese ye tako ne yale no mano na ye tako anu wia na papa no ye de na afa kwan papa no so no ehu se abofra ne de oye den a eye ne ba ebusuafo ha na me de mo ebesihye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho catch ma me AC anything any meeting ebesanso edin hyemo e wa hebiem ebusuafo